De buitenlandse studenten van de Stenden University in Ljouwert treffen elkaar hier en zullen jong machinaal de wedstrijd Nederland-Duitsland zien. Wij proberen de kamer een beetje meer Nederlands te maken. Aangezien er heel veel Duitsers komen vanavond, moet het natuurlijk wel een beetje Nederlands zijn. Wir organisieren es, um zu zeigen, dass Holländer und Deutsche gemeinsam ein Spiel sich angucken können. Weil es ist Fußball und es geht um Spaß. Und es sollte nicht sozusagen danach in einem Fight oder in einem Kampf ausbrechen. Und das wollen wir sozusagen allen zeigen, dass es trotzdem geht, dass man zusammen ein Spiel angucken kann. Maar wat wordt het? De verwachtingsrennen bot uit maar. Nou, ik denk dat wij gaan winnen. We moeten wel winnen, anders liggen we eruit. Dus 1-0 voor Nederland. Ich denke, dass es ein sehr interessantes Spiel werden wird. Es ist immer eine sehr interessante Begegnung, Holland gegen Deutschland. Das ist sehr geschichtsträchtig. Das ist immer ein Spiel auf hohem Niveau mit sehr viel Ehrgeiz von beiden Teams. Und ich denke, es wird sehr, sehr spannend werden. Hoe de wedstrijd die aanrent, de studenten bloeien vreun. Ich weiß, dass es sehr viele Vorurteile gegenüber Deutschen und Holländern gibt, aber wir wollen zeigen, dass diese Vorurteile falsch sind, indem wir dieses Event sozusagen auch organisieren und zeigen, dass wir doch zusammen feiern können, egal wer gewinnt. In Kharkov, het plak dat jong de wedstrijd spelen wordt, binnen ek Friese Oranje supporters. De sfeer is geweldig. Geniaal, het was de eerste keer en we hebben die oranje maar doen en het was de bezienswaardigheid voor die meesten hier. En ja, dat gevoel nationaal net erin, dat is echt fantastisch. Ja, zou dat nou aan zijn correct wedstrijd gaan? Dat weet ik net, we beginnen nationaal dat we winnen, jong toch? In Makkum binnen de Duitsers vol vertrouwen. Doch zullen ze wel opzien het Nederlands alvertaal. Ich denke, es wird knapp. Also ich glaube nicht, dass die Holländer so spielen wie gegen Dänemark. Ich denke, knappes 2-1 wird es werden. Nederland-Duitsland. Het bloedt een bijzondere wedstrijd voor beide landen. Het is natuurlijk altijd Duitsland-Nederland dat het net iets groter is. Waarom is dat eigenlijk? Dat is de historie voornamelijk. Ja. Duitsland heeft nog al een aantal keer gewonnen van Nederland. Net in de laatste minuut met 1-0. Dus daarom is er een beetje een Gevecht tussen de twee. Ich glaube, dass es immer noch wegen damals, als der deutsche Spieler bespuckt worden ist. Ich glaube, das hinkt immer noch so ein bisschen nach.